Okay, good afternoon. Selamat petang kepada semua. Okay, hari ni kita ada ni practicum briefing ya. Okay, jadi selamat petang kepada semua. Good afternoon to all of you. Welcome to the session. Can Good you hear me? afternoon. Okay, bagus sekali. Dengar ni ada respon ni, Cik. Afternoon. Okay, good afternoon. Okay. Just say hello. Ada yang cakap mengantuk kan? Okay. Jadi berikan respon ke ni, clap hands ke, thumbs up ke, boleh halaukan mantuk ya. Okay, so good to see you all. Okay. Okay, bagus sekali ya. Nampak attendance pun bagus hari ni ya. Okay, so good afternoon to all of you. For those who just come in, okay, our session will be Hi, good afternoon, Miss. yes, good afternoon, Umi. Okay, so all of you, yeah. Okay, just want to okay, I can see so many of you. Okay, response, yeah. Okay, so this is the briefing for practicum HBEC 4706 practicum 1 sekali dengan HBEC 4806 practicum 2 ya. Okay, so saya program director, okay, Dr. Lu Fong Lan. Okay, so you can call me Dr. Lu. Okay, the program director and also the course leader for the practicum lah. Okay, so welcome to the session ya. So I can see question ke? Okay, this time saya akan present and bagi briefing dulu, lepas tu ada Q&A session after my presentation lah. Okay, so before I start so I would like to see how many of you practicum 1 you type 1, practicum 2 you type 2. Can give me the feedback from the chat. So for the practicum 2 tu, I believe that I guess you have done your practicum 1 lah. Okay, so we have done practicum this briefing. Okay, so okay, half ya, half 1, half 2 ya, half, I mean 50% lah. Okay, sikitnya bagi type ni, type 1, 2 ni. Sikitnya. Saya nampak ada 66 dekat 65. Just type 1 or 2 ya. So okay, so my slide is based on practicum 1 ya. So I'll share my slide. Okay, we only have 1 hour for the briefing. So please, okay, I will, this briefing is actually from my side. Okay, from my side is we are discussing about how to write your portfolio, how to prepare your portfolio. Yeah. So for the registration, for administration matters, better refer to, we have Puan Nurzala lah to handle your question. Yeah. So please allow me to finish out my presentation first. After that, we can have this Q&A session. Yeah. Okay, I share my slide. Okay, so after this session, Puan Nuruzala will send out the recording to you. Okay, so no worries. Okay, it's just that, okay, never mind. Let's begin. My slide is based on practicum 1. So if you are in practicum 2, no worries, because the portfolio will be the same. I mean the structure of the portfolio, so how many times of observation and so on is actually practicum 1 and 2 is the same. Yeah, so it's just that maybe the content of the lesson plan is different. Yeah, that's it. So basically it's the same practicum 1 and practicum 2, and the most important one is that you
might need to know that practicum 1 is for nursery and practicum 2 is for the TASCA. Yeah, so everybody can see my slide or not? Hear me clearly and see my slide. Yes. Boleh. Okay, boleh ya. So I'll go faster because yeah, we leave some time for the Q&A session lah, better ya. Okay, so this is practicum 1 for TASCA and practicum 2 for Tadika. So when you sudah register untuk practicum 1 ni, pastikan you adalah dalam TASCA setting ya, TASCA. So the TASCA is should having the license yeah. So it's registered TASCA. Don't go to the one that not registered one. So then your practicum is not valid. Okay. So the most important thing when you want to choose your practicum TASCA choose the TASCA for practicum, you have to make sure that the TASCA is under the it's having the license, yeah. So under registration, yeah. Okay, so this is the very first thing that you have to make sure, yeah. So because for example, like some of the students will ask, yeah, so boleh tak kerja buat practicum dekat tuition center? Tak boleh ya. Tuition center, at least special need center tak boleh ya. So ni macam-macam lah kan. So yang practicum ni kena ada TASCA license. This is the priority ya. Okay, ni practicum hours ya. So because you see ya, this is the code ya, the code for practicum. So 4706 ya. 6 is 6 credit hours. 6 credit hours, that means equivalent to 240 hours practicum. Jam practicum. Yeah, so that means you need to have or complete your practicum hours about 240 at least 240 hours for your practicum 1. Okay, registered TASCA or childcare. Okay, so the total number of the lesson plan you need to pass up at the end of the day, okay, is 72. And then the number of lesson plan per week, this is just suggestion, 6, yeah. So the 6 learning lesson plan that you produce from in a week is 6, tapi ni bukan kena ngam-ngam 6 ya. Can be plus or minus. Ini just for your recommendation sahaja, for your reference sahaja. Tapi yang compulsory punya ialah 240 hours per jam, di jam. Okay, the hours that you need to complete in your practicum, and then 72 lesson plan. At the end of the day, you need to include in your portfolio and pass up. Okay, so the rest of the numbers, okay, numbers of week about 3 months. Okay, it can be plus minus also. Yeah, so we giving the flexibility lah. Flexibility is not necessary to complete 240 hours within 12 weeks. You can actually do it in 2 semesters as well. Okay, but you need to tell RPMU lah. Okay, you need to extend or whatever lah. So this is the recommendation. Okay, the standard one. So it's 12 weeks. That means 3 months. Okay, can be 11 weeks also can, because plus minus ya. So it tak boleh nak cakap ni ngam-ngam 12 minggu. Ya, kerana ada mungkin ada ni cuti sekolah ke apa kan, jadi it can be flexible lah. Okay, but the compulsory one is 240 and 72 ya, 72 of lesson plan and 240 hours practicum ya. Okay, then this is the portfolio assessment. Okay, so this is you need to pass up the portfolio lah. Okay, so after you have done 240 hours practicum hours, then you need to pass up your portfolio. Portfolio included school orientation program.
for 10 marks. Okay, later I'll explain what is this. Okay, and you can get all this information in the practicum guideline. Yeah? Okay, you can get all the information from the this practicum guideline. Okay, so and the lesson plan, just now I mentioned the 72 lesson plan carries 12 marks. Then reflection report 6 marks. Okay, daily journal report 6 marks, child observation report 10 marks, and then learning materials and children's work sample 6 marks. So in total 50 marks. Yeah. Then we have the teaching observation by core teacher. Core teacher, that means you need to when you go into the TASCA, and then maybe the principal, okay, maybe you need to appoint a core teacher. That means your mentor teacher lah. Okay, mentor teacher to guide you along the way. Okay, so the mentor teacher will do three observation. Okay, and then the observation by the core teacher carries 20 marks, and the OUM supervisor, okay, supervisor from OUM will observe you for 2 times. It carries 30 marks. Yeah, so it means the observation carries 50 marks. So 50 marks for observation and 50 marks for your report. So in total 100 marks. Yeah. Okay. Then we come to the portfolio of table content. Yeah. So these are the things, the elements that you need to include it in your portfolio. Okay, yeah, boleh ya? So far so good. So just give me a response whether can hear me and see my slide. Yeah. Yes. So Okay, Madam. good. Yeah. Yeah. Yang pasal apa tu teaching observation, oh tak ada dah. Ni tak ada dah kan? Apa teaching Your apa nama dia? suara ni sangat familiar. Ni practicum 2 practicum 2. dah siap practicum 1 dah kan? Dah. Nak tanya yang SV tu, supervisor tu, tak payah letak dah kan? Macam hari tu Tak payah juga kan? letak. Yeah, betul ya. So this time very good very good point ya. So ni ialah combination of the marks ya. So jadi kalau yang portfolio dekat sini mana satu ada observation supervisor, tak payahlah ni. Kerana ini kena kita remove ya. Ini kena remove kerana kita supervisor akan OUM supervisor akan bagi markah dekat sistem. Tak payah attach dah. Ya, tak payah attach. OUM supervisor observation form sudah tak ada, nombor 6 ya. So you orang take note lah. Okay? So take note. Ada ni. Doktor? Faham ya? Doktor? Ya. Kita orang punya yang co-teacher tu, which is yang macam yang akan bimbing kami, dia akan buat berapa kali observation 3 Dekat sini 3. Jadi okay, ini table of content dia ini saja ya. Nombor 6 tu tak ada kerana kita pakai sistem dah. Dulu kita pakai manual, kena submit form. Jadi sekarang kita dah masuk dalam sistem ya. So yang included in your portfolio is the SOP. Tadi SOP nanti saya akan tunjuk ya. So daily journal, activity plan and so on. These are the things that you need to include it in your portfolio ya. So tak mai, just a quick one ya. So SOP you see, school orientation program 2. Ni yang cadangan lah, ini cadangan ya. Cadangan yang item dekat sini tak semestinya kena semua masukkan. Jadi kalau yang terlibat kalau floor plan school layout ya, tak dapat floor plan pun tak apa. Sebenarnya tak payah floor plan pun kerana ada sekolah diorang memang sensitif lah. Ada yang jangan masuk maklumat yang sensitif. Ya, seperti yang itulah ni kalau principal kata ni ambil gambar tu sensitif, saya tak nak bagi.
tak payah masuk ya. So organisation chart tu kalau dia kata oh ni saya tak nak masuk saya punya foto dekat dalam you punya portfolio, jangan masuk ya. So all the information that you put into your portfolio, you have to get the permission. If the principal say or person in charge say that no, cannot review the information, you cannot do ya. So please, tak apa pun, kita hanya ada asalkan ada ya. So asal ni ada ni 1, 2, 3, 4, 5 kan, jadi ada 2 pun okey je, ada 2, 3 pun okey je, tak payah semua ada ya. Kalau yang menu ni ni kena ada lah kerana ni bukan confidential kan. Okay, timetable kalau diorang tak bagi boleh buat sendiri juga. Tapi yang organisation chart mungkin ya, mungkin. Lepas tu ni school layout pun mungkin diorang sensitif tak nak bagi pun okey je ya. Yeah, so these are the things that confidential, kalau sensitif punya maklumat jangan masukkan ya. So masuk yang general punya, yang ada dalam Facebook ke, dalam website ke pun okey. Tapi yalah, itu kena semua maklumat yang masuk dalam portfolio tu kena dapatkan permission ya. So lesson plan dekat sini, okay, praktikum 1 dengan praktikum 2 pun sama je ya. So 72 lesson plan in 12 weeks ya. So recommendation lah just 6 lesson per week. Ini plus minus ya, it can be it's up to your planning ya. So because of some of the week there are 2 days off like that, or cuti sekolah ke apa kan. So if cuti sekolah no lesson right, so you then the next week you have to top back ya. So then it can be different ya. Okay, so you for lesson plan you need to follow the lesson plan. This is the lesson plan format. Okay, so make sure it's 4706. For the practicum 2, then you make sure you get the correct form ya. So 4806 for practicum 2 ya. So it'll be different. You see the TASCA setting is like not that really structured so it's like flexible. But the practicum 2, the TASCA one, the lesson plan is different so more structured. Dia ada line dia punya format kena make sure you have to make sure that you have gotten the correct lesson plan So don't use back the lesson plan for TASCA and then you go and use it for the practicum 2. For the Tadika, it's different. So when you go, you do the wrong, you use the wrong format, then yeah, of course then, but it happened, right? It happened, so a lot of students but when I observe the practicum so diorang tak ini, so they're doing the TASCA but using the Tadika format. They're doing the Tadika's lesson plan but they're still using the TASCA format. Then you have to make sure that which setting you are doing. Okay. So, and the reflection report also the same, 70 reflection report, okay, because once you have done once you have done one lesson plan, okay, one lesson plan, it means you have conducted one lesson with the children. Faham ya? The maksud 72 lesson plan tu, kalau satu lesson plan is the one that you already you already conducted the lesson with the children. So already conducted with the children, you must have the reflection report. Faham ya? So ni, tengok 72, 272. Okay, so once you have done the lesson, you must have the reflection report for every lesson. This is the format So after each lesson, write down your reflection and feelings. Compile the lesson plans and arrange them according to the dates. Tu. Okay, lagi satu So and then ada ni week 1 kan. Week 1 lepas tu ada yang lagi bagus, dia ada sekali dengan nombor 1, 2, 3, 4 hingga 72.
then that will be good lah. Then you know, examiner will see, oh, okay, tak payah ni susah-susah nak kira berapa. Jadi you dah sedia ada dekat sana nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu lagi bagus lah untuk menyenangkan kerja e-grader, ya. Okay, so then this is the daily journal. Daily journal, that means ni satu hari punya, ya, satu hari. You once you clock in, Sorry for okay, for interrupting, example, ma'am. like, yeah, Sorry for interrupting. okay, yeah, Okay, question. I am kind of started my practicum already in a childcare center which is listed under OUM. Currently, I am doing it half day. That means 4 hours per day. I am just doing this because otherwise I wouldn't have finished it. Like you said, yes, we have a choice where we can do it in 2 terms. But my school, since my principal said you are at the tail end, you can work here half day and do it half day there. So I'm doing Okay, 4 half day, hours yes. per, yeah. Ah, So this will okay. finish somewhere at the end of June because my school breaks for summer break on 29th of June. Okay. So moving forward until the end of the term, I'll be doing a full day job in that childcare center. Okay. So my question is, I'm just curious because since I'm doing half day, my work starts at 2, right? We basically do not do any lesson. It is all about childcare, like changing them nap and all that. Oh, okay. I know your issues lah. Okay, so because you are doing the in the afternoon, right? Yeah, Afternoon 4 hours, right? So it can 4 hours, be 2 your to 6. own. Mm. Yes. So once you go in, actually, what you have done, this is the journal for you to, not the timetable of the center, you know. So the activity that you have done in the center, once you maybe you clock in by 1 o'clock, you know, go into o'clock. So while doing that 1 o'clock, so the students, the children are having their lunch. Okay, then you can Yes. straight away you write the activity. The activity is not for the children, it's for you. Activity, what you Okay. have done. Yeah, so you once you go in, you must do something, right? So you might need Yeah. need to So take care of the by children. is that okay if in my lesson plan I talk about, oh, we had lunch, we had some lullabies, we had some Lesson cleaning plan, time. it cannot be routine. Lesson plan is a lesson. Lesson plan is a lesson for Okay, the children. honestly speaking, I Okay. haven't looked at the sample of the lesson plan. I mean, particularly for this topic. This is the lesson plan. I'm- Okay. Uh, This is a lesson plan. So lesson plan is the one that you plan the activity for the children to learn something. Okay, it can be Okay. for the TASCA, for the young children, it can be 10 minutes or 15 minutes, then should be okay. So 15 minutes Yeah, is I good enough understand. for the TASCA. Okay, so it can be any time. Okay, So, and like you're the saying, I am just wondering, when you're saying 15 minutes, 15 minutes of a lesson plan considered as one lesson plan out of 72. Am I right? yeah, correct, yes. Okay, is that okay? Since I am doing it part-time for now and I'm only starting it for full-time in July, is that okay if I make it into 2 lessons per day so that I can complete the 72 lessons? Sure, yes, okay. Would that be okay? Oh, Yeah. okay, that's what I wanted to know. Ah, I was like wondering what am I okay, going to good, do yeah. because I'm not, for the 4 hours. Thank you Yeah, so much. yes. Yeah, Basically, because I'm 4 getting to hours, know, right? So, spending some time playing with them. That's all I'm doing for now when I'm going in. yeah, while you're playing with them, actually, you are doing the lesson. So, you know, when the younger children, right, when you playing with them with the Lego or bits or whatever, it's a lesson for the children. And then you can make it as a one lesson, really. Yeah, it can be many lessons in a day, actually. Yeah, so Yeah, that's what I was wondering. yeah. All right. Thank you so much, ma'am. Okay. So daily journal, just now very good point lah. You point out, yeah. So for those who not that, clock in
not in the normal hours, right? So it's actually the activity is for you. Okay, for example, like you what you do when they do like the eating time. So maybe you are the one who go and feed them. You are the one who go and clean up the tables, or you make sure they line up, or make sure or but take shower or whatever, bathe the children. These are the activities that you do in the setting, in the taska. So you write this kind of activity of you, not the teacher. Okay, daily journal. Journal is for you to write your diary, right? We used to write our diary, right? I mean the what we have done, or what are the feelings that we in that day. So these are the things lah you have to write down. Okay, okay. So understand? Any more question for daily journal report? So you can be anytime. I mean the time that you clock in and time that you clock out of the center. Yeah. Okay. So child's portfolio. This is the most of us students having a lot of questions on the how to do the child's. This is actually not child's portfolio lah. Child's observation. It should be the observation. Yeah. So yeah, but in the guideline they mentioned the child's portfolio, but it's actually child observation. Okay, so for this is you can find the form in appendix 2, and then observe only one selected child. So it means you only select one child, and then before you do the observation, you might need to get permission. Okay, you need to get the permission and consent. Okay, from the teachers, from the mentor, from the principal, and from, of course, from the parents. Okay, from the parents. And please, very important, okay, do not put in the children photo in the portfolio. Okay, you observe that particular child, yeah, you can put in the photo, but you cannot show the face of the children. Okay, better don't need to put lah. Okay, no, better don't put the child. Okay, and So don't kalau macam portfolio dia tu macam kiranya nama dia, tempat lahir, lepas tu umurnya, lepas tu tempat dia belajar height, gitu ya. macam tu je, general punya lah. Height ke boleh tinggi dengan berat, okey, balik boleh masuk. Kalau saya tulis hobi dia? Hobi? Hobi. Hobi boleh je. Hobi berapa orang adik-beradik pun okey je. Okay. Secara umum je. Jangan letak nama, jangan letak gambar, jangan letak IC ke. Ada yang sekali dengan papa mak punya IC pun ada. Jangan ya. Ni terlalu, ni semua sensitive PNC punya information. Ada yang masuk IC sekali. Alah, susahnya. Jadi jangan ya. So all the information is only in general. Okay, nama sebenarnya pun tak boleh ya. Okay, jangan. Okay, satu budak sahaja. Satu kanak-kanak. Nama panggilan boleh kan? Nama panggilan. Boleh. Ya. And conduct 6 observation. Observation secara 6 kali. Okay, so this is your final final project, right? So this is practicum for you. So I assume all of you have learned the assessment, how to do the assessment and observation of the children. So kan sudah belajar kan, dah ada experience experience teacher, lepas tu dah belajar tu macam mana nak buat observation, dah belajar assessment tools, banyak dah belajar. Ni selepas course practicum ni, you dah consider degree holder dalam specialize in early childhood. I don't think that you still very new in how to do the observation. So this is, you must know
because you have done all the courses already, yeah. So you must know how to do the observation. Kan kita observation tak boleh buat satu kali sahaja. Takkan kita observe kanak-kanak itu 5 minit kita dapat dah conclude dia punya development macam mana kan. Jadi betul tak? Kan? Betul tak? Kan? Kita kena from time to time we have to go and observe. Takkan satu kali sudah cukup. Tik 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 tik. Itu betul ke? Macam ni betul ke observation method ini? Jadi before you do the observation, go and look at, baca modul lagi ke sekali, buat revision sikit. Macam mana nak observe kanak-kanak, okay, dengan cara yang betul, dengan tools yang betul, ya. Jadi reasonable tak kita panggil you buat ni 6 kali observation untuk satu kanak-kanak? You kena figure out how to do the observation. Yeah, so now then the guideline already give you a lot of information. Sebenarnya week 3 kita buat 2 kali. Week 4 ni hanya suggestion ya. Week 3, 4, 5 tu. You boleh, it's flexible for you, okay? Kalau cuti ke, kalau you nak buat, okay, you plan the observation, yeah? So observation, and then you need to have 6 observation. So each of the observation, it cannot be you one time you observe semua, kan? So this is the correct, the practical way or what we have learned. Okay, satu kali observe satu bidang pembelajaran sahaja. Apa bidang pelajaran? Satu developmental domains. Okay, satu kali you focus on one specific development. This is the correct observation way. So kalau yang orang yang ni semua yang ada yang tak faham macam mana nak buat, baca buku. Baca macam mana nak buat anecdote record. Okay, dan macam mana nak buat observation, lepas tu catatkan dalam checklist ni. Okay, so I minta lah ya baca buku sikit ya sebelum buat observation ya, kerana terlalu banyak soalan tentang ni, macam mana nak buat, confuse lah macam ni ke macam tu ke. Tapi sekarang ya, so nak consider you dah ni ada knowledge untuk buat observation, ada knowledge tentang macam mana nak buat pentaksiran untuk kanak-kanak ya. Okay, jadi haraplah boleh baca sikit sebelum buat observation kanak-kanak ni ya. So jadi ini apa ni 3 components yang dekat child observation or child portfolio ya. So child's background, completed observation checklist. Dia ada 3 komponen kan. Jadi ada background yang sikit je lah tadi yang kawan kita dah cakap lah, ada ni nama semua tu, background sikit je. Okay, jadi general information sahaja ya. Lepas tu ada checklist. Ada checklist ni, okay, you nak buat 6 kali pun okay, kalau ada satu form pun okay ya. Jadi tapi you satu form dia one time you only observe one observation, one developmental domains. Okay, jadi social satu kali sahaja. Satu observation hanya boleh fokus on social sahaja. Ni social tengok kecil ya, tapi ni satu kali you observe, you special untuk fokus on social. Lain hari datang balik you focus on emotion. Itulah macam ni. Takkan ni satu kali observation 5 minit boleh buat semua ni. Tak boleh. Lepas tu you kena pilih. Kalau social kita nak observe masa apa? Masa dia orang manti ke? Bukan kan? Masa dia orang bermain. Macam masa diorang buat apa, you kena tengok mana satu aktiviti atau masa untuk observe dia punya social emotional. Macam ni. Jadi you kena tentukan. Okay, jadi bila nak observe dia punya language and communication development.
Takkan diorang dia lah mesti masa dalam aktiviti diorang buat reading ke kan, baru tahulah kita tahu dia punya development dalam language kan. Takkan nak pergi masa physical time you nak observe language and communication development. So this is what you have learned and apply in the practical okay. So and then after that you kena ada component discussion of findings. So discussion dia that means what you have done, what you have observed, lepas tu conclusion, your interpretation. Dia macam mana dia apa dia orang buat, boleh buat masih dalam in progress mana satu, kena banyak intervention lagi ke, macam itulah your discussion ya. 3 components yang ada dekat Charles portfolio. Ada soalan dekat sini? Yang ni kena ni apa? Kena chop lah? Tak adalah kena chop ke, tak ada lah. Tak ada kena chop. Tak payah. Okay je. Tak payah ya. So dekat sini co-teacher 3 kali observation, ini hanya recommendation lah, suggestion. It can be flexible ya, tapi jangan buat 3 observation dekat dalam 1 minggu lah dah. Okay, and then observation from the OUM supervisor 2 times. So and this is the co-teachers. Co-teacher kena fill in. Lepas tu satu lagi, co-teacher selalu ada yang ramai yang fill in the form wrongly ya. So kalau tak faham ke, kalau nak kena confirm ya, jangan, you have to make sure that the co-teacher can fill in the form correctly. You kena tengok diorang isi form tu betul tak. Okay, it's your responsibility to make sure that the co-teacher fill in the form and giving you the marks and giving you the feedback, and then you have to take the responsibility to attach the form together in your portfolio. Kalau So tak ada, yang ni macam waktu dia tengah buat observation tu, kita kena tunjuk kat dia semua tu lah. Kiranya macam kita di sisi dia. Tu macam mana? diorang kan observe, lepas tu diorang akan catatkan markah, lepas tu lepas catatkan markah, lepas tu tulis feedback, diorang kena kita punya guru pembimbing co-teacher tu kena discuss dengan student, dengan you untuk advice feedback macam mana nak buat improvement kan. Lepas tu yang form itu dia akan hantar balik, akan bagi balik lah kepada kita you. You kena keep dalam portfolio lah nanti. Lepas tu kita scan masuk dalam portfolio. Lagi satu, scan kalau ada berapa pages, scan semua. Ada yang scan front page depan je. Itu tak boleh, tak ada markah. Nak bagi markah pun tak boleh, jadi 0. Ada last semester ada yang buat macam tu. Dia scan satu depan, satu belakang, lepas tu tengah tak ada. Lepas tu tengah ada markah, dia tak ada show. Jadi tak ada markah lah. Ya, jadi scan semua ya. Semua. Ada berapa muka surat. Sama lah macam ni kan. Sama lah macam attendance form semua tu. Scan masuk, scan masuk. Ya, ini scan masuk, ini scan masuk. Yang supervisor OUM tu tak payah. OUM supervisor ni dia kena masukkan dalam email dia punya tu diborang. Sistem RPMU sistem ya. Jadi ini kena lepas observation, student kena upload lesson plan dekat RPMU sistem. Okay, lesson plan yang dah buat observation upload dekat sana. Lepas tu OUM supervisor akan bagi markah dekat sana. Jadi check sistem tu. Jadi yang kali yang pertama upload, lepas tu supervisor bagi markah dekat sistem. You pergi tengok betul ada markah tak. Lepas tu yang kali kedua sama je. Upload lagi sekali lesson plan.
lepas tu supervisor bagi markah. You have to make sure the supervisor dah bagi markah untuk observation 2 kali tu. This is the responsibility of the student Student kena make sure supervisor dah bagi markah tak. Jadi yang kelima ni, 5 observation you have to make sure you have gotten the marks already or not. Okay. Doktor, saya nak tanya. Okay. Saya nak tanya pasal borancai observation tu, saya tengok yang diberi tu dalam bahasa Inggeris tapi saya buat bahasa Melayu. So is it okay kalau saya guna form English tu? Sebab saya punya fully portfolio tu saya nak buat dalam bahasa Melayu. Tapi form child observation yang diberi tu dia bagi dalam bahasa Inggeris. Is it okay kalau saya guna yang tu? Okay je. Dua-dua bahasa pun okay je. Kan asalkan faham kan? Tak apa, okay je. One more thing, Doktor, pasal observation tu, yang tadi tu. Kan dia suruh tulis penyelia dengan guru pembimbing kan. So guru pembimbing saya tu dia adalah penyelia. So dekat nama tu is it okay kalau dua nama tu sama? Maksudnya nama penyelia dan nama guru pembimbing tu sama, orang yang sama. Tak ada. Dia kat mana? Ni kat sini kan dekat. Tak ada. Bukan orang yang tak sama. Memang tak sama. Kalau orang yang sama tak boleh ke? Sebab saya punya guru pembimbing saya tu dia adalah guru penyelia juga. Bukan, penyelia ini ialah OUM or supervisor. OUM punya tu, OUM supervisor tu. Sorry. Penyelia ni penyelia taska. Tak, penyelia ni ialah OUM supervisor. Alright. Itu bukan taska. Tak ada Lepas tu Doktor, saya tanya, sekarang saya dah nak masuk week 4 kan? Macam saya nak masuk week 4 tapi sebab hari ni baru taklimat kan. So saya tak tahu lagi pasal co-teacher punya observation. So is it okay kalau saya buat contohnya kalau saya buat week 6, 7, week 8, is it okay lah? Boleh. Sorry lah this semester lambat sikit kita ada convo. Jadi lambat sikit. Maksudnya doktor, maksudnya yang ni cuma panduan kita. Kita nak buat ikut pada keadaan sekolah jugalah kan. Kalau kita tak dapat nak buat week 2, asalkan cukup je kan? Asalkan ada 3 So ni week ni hanya panduan sahaja So it's up to you to do your observation is up to tengok you convenience in the school lah. Okay, lagi satu ialah observation from the OUM supervisor ni week 6 kan. Sebenarnya week 6 kita belum tak tahulah kita punya list supervisor punya list dia tak seawal inilah. Jadi ini pun tak mungkin dapat pun. Tak dapat pun lagi. Saya rasa macam yang saya yang lepas yang ni bergantung kepada supervisor sendiri, bukan kita, bukan kepada form ni pun. Ada supervisor dia tak senang ke, dia ada dia punya timetable tak boleh meet ke kan. Supervisor tu ada ramai nak observe, jadi memang kena tunggu turn lah. Jadi memang it is flexible it's flexible. It depends on your the arrangement of the supervisor. Supervisor Puan Nurul, PMU akan send the email to mention who is your supervisor, and then dari sana you contact the supervisor untuk arrangekan bila observation itu. Jadi ini hanya panduan sahaja, ini bukan mesti So nak show ni dekat sini ialah jangan ada tiga observation dalam 1 minggu je lah, itu je. Jadi kena selangkan, jangkaukan masa tu, itu je. Okay? Jadi faham Faham. You know what? Observation checklist is take only one paper. What? Sorry again? The observation checklist. The child observation only select one child. Satu kanak-kanak sahaja. One child by the paper. If I check, it's one paper only.
Yes, one people only, one child only. Oh, Ni dekat sini. Observe one selected child, but you have to do 6 observation, 6 times observation to that particular child, Okay, faham ya? Okay, dekat sini. Yes, ni I have to go faster a bit lah. Okay, so material ni dekat sini observation, lepas tu ni learning materials and student work sample. Ni senang je ya. Ni asalkan ada photos of the learning materials during teaching, photos of the work sample of children, and then all pictures should be labeled accordingly. Very straightforward. Okay, and if you take the picture of the children, make sure you cover the face. Itu je ya. Tapi dekat sini kan hanya mention learning materials, tak ada children kan. Ini student work sample pun tak ada children kan. But some of the students they want to record, what activities they have done in the classroom pun okay je. Tapi cover the children's face. But the focus will be the learning materials that what you have done. Some of the materials that DIY, right? So what are the work sample that the children have done? So you actually put in this section lah. And very important. Ni semua yang sangat penting. Kalau tak ada ni, you fail lah, tak boleh ya. So ni attendance sheet attendance sheet. Ini paling penting. So this is the attendance sheet. Okay, make sure. Okay, you got the correct attendance sheet 4706 for practicum 1 and 4806 for practicum 2. Attendance list, you must have the attendance list to show, to prove that you have done 240 hours practicum hours. Macam mana nak buktikan? Ni kena you tulis lah, clock the date, right? So what day, and then start time. Start time is the one that you start pukul 8 ke, balik pukul 5 ke, berapa total hours, and then your signature. Student teacher initial, that means you are the one who go and sign. Then at the bottom of the form, okay, you have to sign, and then lepas tu siapa nak sign? Principal ya, principal, bukan call teacher, principal. Lagi chop, kena chop setiap muka surat. Ini sangat penting. Kalau you hanya ada berapa, ada ni kalau ada 5 muka surat tapi hanya 1 chop sahaja dekat last page, tak valid tau. Dia kena check chop setiap muka surat. Sign chop, official chop. Faham? Okay, tengok. Make sign by the principal and an official chop is provided for each of the page. Okay, so at the end of the total hours, okay, so mungkin first page total hours is 50 hours. Then the next muka surat is 48 hours, like that. So then after that, in total, maybe beberapa muka surat add up equivalent to 300 hours, like that lah. So tak boleh kurang, tapi biasa semua ada lebih 300 ke 360 hours ke, kerana diorang buat extra hours lah. Okay, ada soalan? Maksudnya 240 jam tu wajib lah. Kalau lebih tak apa, jangan kurang. Ya, betul. Lepas tu setiap muka surat kena chop and sign. Itu yang kalau tak ada, nanti kita tentang balik. Nanti you tak boleh itulah. Sorry doktor, nak tanya. Saya dah lepas praktikum 1 tapi core teacher saya dia terlepas pandang, dia cuma chop belakang saja. Dia tak chop each page. Macam mana? Ini dah dapat ke apa ke? Kalau kita saya tinggal tunggu result je. Tengoklah, you kena doa sikit lah. Tengok you punya examiner bagi you lepas tak, itu je.
Okay, baik. Hello. Jadi next semester you kena yang ni kena wajib semua chop ya, chop and sign. Okay? Okay, baik. Hello. Yeah. Yeah. I want to know means that week 1 I do reading, then the total hour per week if the principal chop. Means that the weekday chop or when I signature it chop. Bila habis semua ni, lepas tu kat bawah last tu, yang bawah ni, lepas awak sign tu, awak tulis tarikh, awak sign, awak tulis tarikh, awak chop. Total hour. Dekat sini ada ni approved by principal, sign, chop. Itu je. No. Ini kecil you tak nampak. Okay, tapi you check on the form lah Setiap muka surat ada ni approved by principal, panggil principal, sign dan chop. Boleh? Student teacher tu siapa ya, doktor? Student teacher you. Okay. You orang. Jadi you orang kena sign dekat sini. Nampak saya pakai cursor kan? Sign dekat sini, lepas tu sign dekat sini. Pelajar Doktor. orang. Doktor. Chop ke kat sini lah, chop mana-mana lah. Ya. Doktor. Okay, soalan. Doktor. Kalau Saya prasekolah. Lepas tu kan kan prasekolah tak ada kurikulum. Tapi cikgu pembimbing saya kata saya akan terlibat kurikulum. Patut saya join ke ataupun dekat kerajaan punya prasekolah? Ya. Jadi co-teacher kata nak you involve dalam kurikulum. Dia kata dia terlibat dalam kurikulum. So dia tanya saya terlibat tak dalam kurikulum tu? It depends on you lah. I mean, you can stay back. Then you are okay with the curriculum. Then you can stay back. It's flexible. It's up to you whether you want to join or not. Lepas tu kan doktor kan number of lesson per week untuk prasekolah 6 right? Lepas tu saya nak tanya, saya kena mengajar setiap hari, setiap minggu tu ke ataupun ada hari-hari saya kena masuk kelas tu? Atau depend pada cikgu yang flexible, depends on you. Yeah, because some of the school dia tak bagi you ajar setiap hari pun. You kena curi masa untuk ajar. Adalah macam tu. Jadi kita bagi flexibility. Asalkan you dapat buat aktiviti dengan kanak-kanak, you consider lah satu lesson plan. Itu je. Kalau main dengan diorang pun satu lesson plan je. Kalau lesson tadi tu dah sorry ya. Yang tadi tu okey. Yang soalan tu. Yang RPH tu kan kena ada 72 juga ke? RPH 72. Ya betul. Ya. Yang tu sama je kan. Cuba doktor saya nak tanya. Kalau ikutkan perbincangan saya dengan co-teacher saya, tema-tema tu dia tak bagi saya ikut tema yang telah dia tetapkan untuk apa? Untuk dia tak mahu ganggu dia punya dia pembelajaran yang konsistensi dia punya PDP dia. So dia tetapkan minggu ni saya kena ajar apa, minggu ni saya tak ikut lah, maknanya tema yang keseluruhan yang punya tu. Saya dah bincang dengan dia. Jadi saya dah ditetapkan untuk ajar apa-apa tema yang dia bagi dekat saya lah. Lain tema. Maknanya dia ajar, kalau dia ajar tema badan saya, jadi dia tak nak you ajar badan saya. Ya betul. Maksudnya sekarang ni macam ni, seolah-olah saya dah ulang balik apa yang dia ajar. You kena ajar animal macam tu. Ya. Maksudnya saya ambil tema yang awal-awal ni pula jadi. Cara saya memulakan praktikal pada macam mana tema tu dia dah ajar, tapi dia tak puas hati dengan tema yang dia ajar tu. Dia panggil you ulang yang tema. Ya. Lebih kurang macam tu. Ikutlah.
Ikutlah apa yang disuruh. Okey. Ikut. Lepas tu satu lagi, dekat tema perancangan aktiviti tu saya letak saya punya tema lah. Perancangan saya bukan perancangan prasekolah jadinya. Ya, betul. Baik. Betul sekali. Okay, so for all of us lah ya, all of you actually this is the thing ya. So kita yang buat praktikum dekat tempat orang lain, kita kena ikut suruhan, arahan daripada apa yang disuruh sebenarnya, macam itulah. So if the core teacher advise us to do different thing, so we can actually ikut je lah macam tu. Jadi apa yang di-arrange oleh pihak sekolah, kita ikut. Kalau ada apa-apa isu atau yang sensitif ke apa ke, baru kita kata okay, kita ada flexibility, tak nak ikut ke ikut. Tapi secara kurikulum, kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah, kita ada obligation to follow lah, itu je. Okay, jadi yang core curriculum tu is outside of the, you boleh ikut, you boleh tak ikut. It's your right lah actually. This is the thing. Okay, boleh? Ya, Doktor, sorry saya nak tanya sekali lagi. Student teacher initial dengan student teacher signature tu guru praktikal lah yang kena tanda tangan kan? Tak, student kita. Kita lah, yelah. Student kita. You lah. Student teacher, you are the student and also in future you are the teacher. Jadi student teacher. You akan jadi cikgu kan, tapi sekarang you masih student kan, student teacher. Doktor nak tanya. Okay. Hello madam. So many question habis lagi sikit je. Saya Najiha nak tanya satu soalan boleh? Okay. Sorry I interrupt. Okay, macam ni madam nak tanya. Kalau pengasuh pembimbing dengan owner taska orang yang sama boleh atau tidak? Boleh je. Boleh. Jadi nama salahnya. Sebab dia maksudnya sebab owner taska tu pun dia mengajar. Jadi yalah. Apa salahnya? Ini jangan keliru dekat sini. Penyelia ialah ni observation, ni OUM punya penyelia ya. Sebab ada bagi tahu saya owner taska is owner taska. Pengasuh pembimbing ialah murid. Contoh kalau saya ambil budak umur 3 tahun, saya kena cikgu yang 3 tahun. Macam tu. Tak semestinya lah kalau owner tu ada setiap hari dekat jangan owner yang dekat, jangan owner yang tinggal kat rumah tak ada kerja dekat taska, itu tak boleh lah. Kalau dia ada. Setiap hari dalam kat taska tu okey je. Macam saya kadang saya datang seminggu 3 hari saya datang. Jadi setiap kali saya datang dia mesti ada macam tu. Okey lah, bagus, tak ada isu. Okay? Boleh madam? Ya. Thank you. Let me finish this ya. Thank you madam. Thank you for the question ya. So sign off form ini pun jap. Sabar je. Biarkan saya finish. Just one more slide put. Okay, ni sign off ya. Tadi tu ni sangat penting attendance sheet dekat sini, chop and sign ya. So ni semua sudah faham ya. So at least 240 hours, and then another very very important form mesti kena ada. Kalau tak ada, fail. Kena tentang balik. Memang kita tak accept yang tak ada sign off form ya. Tak ada attendance sheet, tak ada sign off form, kita memang tak bagi you submit ya. So ni yang sign off yang untuk memastikan you telah siap you punya praktikum. Okay, student teacher. Student teacher ialah anda semua. Ni student teacher, you are teacher, student teacher ya. Okay, apa nursery nama taska tu. Lepas tu core childminder ialah you punya guru pembimbing. Lepas tu the date. Lepas tu you ni lah tulislah practical experience begins on tarikh mula dan tarikh akhir. Lepas tu ni komen daripada your principal lah. Okay, komen ni cukup baik, bertanggungjawab, semua dedikasi ni. Lepas tu chop and sign. Sangat penting, chop and sign dan date. Itu.
Ya, so chop and sign daripada siapa ni? Principal. Ya, jangan call teacher. Call teacher tak boleh chop and sign untuk you punya sign off. Tak boleh chop and sign dengan you punya attendance because teacher tak ada chop tu. Yang ada chop siapa? Principal lah kan. Itulah. Okay, so this is a sign off form, mesti kena ada. Okay, thank you. Okay, dah. Tanya soalan. Saya nak tanya doktor tadi. Satu je saya nak tanya. Sebab jadi saya tak ada kerja. Okay. Bagi tanya. Saya punya principal ada SKM, PAKK saja. So lepas tu most of the teacher tak ada diploma. Higher is SPM. Is it okay guru pembimbing saya SPM? Tak ada apa-apa tak ada requirement saying that the core teacher must have the diploma or degree or whatever. Oh, okay. Tak ada. Okay, thank you. Mentor Madam nak tanya. Doktor. Okay, nak tanya tu. Nak tanya sikit. Doktor. Tanya cepat. Okay, nak tanya. Supervisor tu dari Kemas ke ataupun dari contoh saya dari penyedia ke ataupun dari OUM? Apa itu? Yang supervisor tu, yang apa tu? Pemantauan. Supervisor OUM. Penyelia ialah OUM supervisor. OUM supervisor nanti tunggu Puan Nurizala untuk emailkan nama dan contact you punya supervisor. Nanti student kena contact you punya supervisor. It's your responsibility to contact your OUM supervisor ya. So kalau dia tak reply, you kena contact banyak-banyak kali lah, itu je lah kan. Dekat mana kita nak contact tu? Dia akan bagi nombor. Dia akan bagi nombor. Oh, bagi nombor. Dia akan bagi nombor supervisor tu. Lepas tu you contact lah sendiri. Bagi dekat mana nombor tu? Email. Email lah. Nanti check you punya email. Nanti PMU akan send email bagi you orang. Jadi sentiasa check lah. Okay, lagi satu WhatsApp group ni saya akan post dalam kita kan ada WhatsApp group kan, semua bagi yang HPC practicum student lah. Jadi nanti saya akan post dia punya WhatsApp group link dalam My Inspire. Jadi masuk My Inspire untuk dapatkan WhatsApp group link tu. Masukkan group, lepas tu ada banyak ramai-ramai senior boleh bantulah, akan bincang apa-apa masalah diorang settle dekat sana ya. My Inspire. Doktor saya pula. Saya dah 3 kali dah kena syarat. Okey bagi Nazri. Okey, saya pula. Sorry semua. Okey, doktor saya nak tanya, kalau kita punya taska tu buat event day biasanya 1 hari dari pagi sampai tengah hari kan. Itu dia kira apa ya doktor? Kira apa yang dia practicum hour lah. As long as you dalam setting dalam taska tu, dia kira lah practicum hours. Dia kira kita bekerja lah. So kita masuk dalam daily journal lah. Daily journal, tapi lepas tu ada kira berapa hours kan. Lepas tu tapi lesson plan tak adalah. You ajar kan. Jadi buat aktiviti je tapi ada practicum hours. Okay, faham. Thank you. Okay. Observation tu. Hijau macam ni. Orang. One by one ke? Okay, siapa yang ambil? Saya nak tanya pasal child observation tu. Bukan. Yang guru pembimbing observe kita tu. Maksudnya kalau satu kelas tu ada 30 orang, tak semestinya kita ajar 30 orang. Maksudnya kalau kita nak ambil 3 orang, 4 orang, 5 orang pun tak apa kan? Co-teacher decide. Co-teacher decide. Maksudnya kalau dia kata 4 orang, 3 orang, 3 orang. Ataupun satu kelas, satu kelas. Ya, betul. Dia tak bagi buat 3 orang, jadi tak boleh lah. Jadi bukan ikut arahan. Kalau saya cakap nak 3 orang pun boleh lah. Kalau dia bagi, tak bagi tak boleh. Dia setuju 3 orang lah. Ikut arahan.
Doktor. Saya nak tanya. Oh my god. Kalau saya nak jawab. Okay, Saya nak jawab ni. Kalau praktikum di luar kawasan luar bandar yang line selalu hilang dan coverage tak kuat, boleh tak minta buat video je? Itu kena tanya you punya supervisor ya. Supervisor yang tetapkan ya. Okay? Masa supervisor HB 6 perlu mengajar setiap hari ke? Tak bayar kalau tak ada lesson atau ni sekolah buat aktiviti jadi tak boleh buat lesson sebenarnya ya. Malas abang pula. Apa ni? Lagi? Saya nak tanya. Okay. Kita praktikum 2. Saya tengok kat dalam postgraduate tu dia ada dua RPH. Satu RPH yang banyak kolom, satu RPH yang tak ada banyak kolom. Which one yang kita kena gunakan? Mana satu? Yang Awak praktikum apa? Praktikum 1 ke 2? Yang banyak kolom tu lah. Oh, praktikum 2 guna yang banyak kolom tu. So, kita kan praktikum 1. Itu kan kita guna. Betul lah yang kita guna kolom yang 3 tu. Okay. Pada kolom tu untuk tadika ya. Make sure you get the correct form. Itu je ya. You takut saya guna form. Ambil praktikum 1 punya borang. Ambil praktikum 2 punya borang. Okay. Sebab yang kolom praktikum 1 ada dalam praktikum 2. Itu yang saya keliru. Tak sama ya. Jangan. You kena tengok baik-baik. Okay, baik. Thank you. Kita jawab. Okay. Hello. Doktor. Okay, Abida ya. Abida. Adiba. Doktor. Okay, soalan satu, kalau dalam minggu tu ada hari yang kita tak datang, so kita nak kena tulis tak hadir ataupun kita just tulis untuk hari yang kita hadir sahaja? Tulis untuk hadir yang sahaja. Tak bayar, yang tak hadir tak bayar. Kerana kita kira hours. Okay, second question is hello. Yes, Jiaxuan. Okay, I want to ask because my principal asked me to teach in Mandarin, so they do have their own text. So is it okay? I can put inside my lecture plan as well. Yeah, can. It's just that mungkin tak faham kan. So it's maybe you write in bahasa or English, okay? But and the content is actually in Mandarin lah. Boleh? Can sure. Because I want to check with you if let's say I'm teaching with their textbook and then I scared I got no time to plan other activity and then I will not tak cukup 72 lesson plan. That's why. Macam mana? As long as you teach, then it's considered your lesson plan already. Oh, is it? Okay, thank you. Yeah, once you teach, then you write in the lesson plan. That's it. Yeah, so Duduk. Okay, understood. Thank you. Okay, ya. Madam nak tanya. Ya. Contoh kalau kita tengah mengajar murid tu, kanak-kanak tersebut, kita hanya perlu ambil gambar je ke atau perlu rakam sekali untuk evidence? Apa ni? Untuk apa? Untuk portfolio, perlu masukkan gambar ke masa kita buat aktiviti dengan murid tu? Tak perlu Kan tadi saya cakap jangan masukkan gambar kerana sangat sensitif. Kenapa senior cakap saya kena ada gambar? Kalau masukkan gambar tapi kita blurkan bolehkah? Blurkan. Ya, betul. Kena blurkan. Sangat penting ya. Okay, nama betul pun tak boleh madam? Nama betul pun tak boleh? Tak boleh. Nanti parents datang, nanti ada banyak isu. Jadi kalau tak ada gambar pun tak apa ya madam? Gambar hanya masuk dalam yang ada learning, ada satu session kan, learning materials tu kan. Jadi session tu letak gambar je. Nanti kalau letak gambar itu nanti tak boleh upload tau. Nanti you punya file sangat besar, you tak boleh upload, nanti you nangis. Oh, faham. Sebab ada senior bagi tahu saya setiap kita buat aktiviti dengan murid kita perlu ambil gambar dan perlu masuk di portfolio. If you nak, jadi letak beberapa sahaja, sampel je. Tak payah. Takkan ni 72 lesson plan tau. Berapa gambar nak masuk? I risau juga takut kan
tak buat. Okay, Madam, thank you. Okay, ya. Doktor. Kalau co-teacher kita tu principal boleh juga kang. Sorry, Supa? Apa? Krishna? Kalau co-teacher kita tu kita ambil principal boleh juga kang. Co-teacher ambil principal, boleh. Ya. Okay. Next. Madam, kalau observation dengan co-teacher tu, kita kena buat untuk semua umur ke macam mana? Kan Tak ada, flexible. Ikut arahan daripada co-teacher. Ikut arahan daripada sekolah, ya. So it's up to the arrangement of the school to arrange what age you are teaching, how many students you taking, curriculum nak ajar macam mana is up to the school, ya. So memang kita kena, kan kita pergi orang tempat lain, rumah orang lain pun kena ikut peraturan orang, kan. Jadi macam itulah. Okay, so one more, ya. Ni sangat bagus punya soalan, ya. Untuk praktikum 2 boleh guna lagi tak buku KSPK ke guna KP 2026? Bagus sekali, ya. So ni semua yang untuk Datika, ya, praktikum 2 ni guna KP 2026, ya. So kerana nanti kena tau, nanti MQA datang lepas tu dikata you punya student masih gunakan KSPK, nanti kita OUM kena fine. Okay, sangat penting yang praktikum 2 tu. So all of the syllabus, curriculum, lesson plan tulis KP 2026. Dah tak ada KSPK dah. Okay, so praktikum 2 ingat guna curriculum to KP 2026. Okay, question. Haswani. Madam, kalau saya nak start praktikum 1 hari bulan 7 boleh kan? 1 hari bulan 7. Lambatnya? Sebab saya kerja. Bulan 6 ni last kerja. Oh, okay. Jadi kena mungkin tak boleh siap dalam 1 semester, you boleh drag until buat 2 semester lah, boleh je. Kalau so nanti untuk yang practical 2, next sem saya practical 2 dah. So untuk practical 2 nanti just buat je lah yang baru, kan? Macam sekarang ni. Tak. You macam ni. You sekarang buat practical 1, kan? Practical 1 kalau you start Julai, you memang tak boleh siap dalam 1 semester. Semester ni memang tak boleh siap lah. You kena drag until next semester. Next semester baru hantar portfolio, lepas tu kena ada masa sikit untuk marking, bagi ada keputusan lagi, update. Jadi you hanya boleh di-offer selepas dapat keputusan daripada praktikum 1. Then answer. You haven't done your practicum 1, you are not be-offer practicum 2. Macam ni. So kena saya tekan praktikum 1 dulu. Bila dah dapat keputusan, dapat daftar untuk praktikum 2. Ya, dia tak akan offer you kalau you tak ada siap. Okay. Baik. I understand. Next. Okay, next. I try guna punch card macam mana? Kalau gunakan punch card lagi bagus lah. Boleh attach sekali, ya, punch card. Approve by bukan chop core teacher, kan, tetapi principal. Oh yes, okay. Ya, saya. Hello, I want to know borang tuntutan guru computing, what is this? Core teacher ialah core teacher that you have to appoint a core teacher in the setting, in Taska or Tadika, ya. Okay, so you are the one who appoint. Okay, it can be principal, it can be the senior teacher. Penyelia ialah OUM supervisor. OUM will appoint the supervisor, okay, to you to observe 2 observation. Okay, so and the supervisor's name, okay, you have to wait for the RPMU to send email to you to let you know who is your supervisor, and they will tell you the contact number. Okay, once you get the email, then you contact your supervisor to arrange the observation. Is that clear?
No, it means that the one is like the borang is one to the nama pelajar then need to give the 75 ringgit one or what is this? When the borang claim, the one is the core teacher claim form. So when you appoint a teacher, so OUM will pay some of the amount of the money to the core teacher because the core teacher have done 3 observation with you, right? So then they get to pay just a small token for them lah. So you must submit the claim form, then only you can get the money. I mean, the OUM will pay the money to the core teacher. Oh, is that the nama pelajar is me, right? Sorry again? The borang ada 75 pelajaran the nama pelajar is me for the form 1 or form student teacher is you. See? This one. Nama pelajar is you. Yes. You are the pelajar lah. Okay, so means that this one is give the teacher, give the teacher. Give to the you are the one who the core teacher will give you the IC Forostat, and then you submit together on the in the website in the website. Siapa yang benar claim tu? Claim form tu? Siapa? Boleh share tak? Macam mana? Rasa macam kena masuk sekali dalam portfolio. Okay. Masukkan. Tak betul. So nanti saya akan provide link. So student akan submit. Okay. Yes. Selepas selepas praktikum selesai lah. Lepas tu nanti Puan akan hantar dekat tu. Lepas tu kita hantar gambar IC semua tu. Lepas tu nanti hantar kat Puan je. Saya akan bagi link. So upload je kat situ. Claim form dan salinan IC co-teacher. Macam gitu lah. Write my name. So jangan risau. So saya akan bagi step by step. So sekarang ni fahamkan dulu untuk proses praktikum. Okay. Jadi Puan Nuruzala, you nak tambah apa-apa ke sebelum kita habiskan briefing? Okay, so tak ada apa. So mana yang belum submit lagi form A, so boleh ambil tindakan segeralah. Last esok 21 Mei. Puan boleh tolong check sekejap, saya dah hantar dah. Mana yang dah submit pada saya semalam hari ni, saya akan proses secara berperingkat. So jangan risau, kalau dah email saya, tunggu je respon saya. Jangan spam email Okay, tu borang A sahaja kan yang kena hantar? Apa dia? Borang A sahaja kan yang kena hantar? Ya, untuk pendaftaran borang A sahaja. Okay, so, untuk pertanyaan grup WhatsApp, macam mana kita nak dapatkan Tadi kan Dr. dah mention akan masuk link dekat forum tu. kan? Kat Inspire kan? Ya. Puan Nurzaila. Tadi Puan Nurzaila bagi tahu hanya borang A je hantar kan? Betul. Yang maklumat pengasuh pembimbing tu kita kena hantar ke ataupun letak dalam portfolio saja? Letak dalam portfolio. Okey, baik. Thank you. Okay, lagi last soalan. Tanya je. Doktor, cuti sekolah dikira macam mana? Cuti lah. Tak adalah. Tapi kita kena gantilah. Cukupkan hour, practicum hour tu. Cukupkan. Oh, cukupkan hour je. So week tu tak penting sangat lah Plus minus je. Plus minus tu. Okay, thank you doktor. Jangan sampai kurang daripada 10 week. Minimum 10. Madam. Jangan kurang daripada 10. Madam. Soalan 11. Saya nak tanya, saya dah mula praktikum pada 4 Mei. Jadinya untuk RPH, saya guna yang TASCA punya guideline. Patutkah saya guna yang dari guideline dari OUM juga yang tadi Madam ada tunjuk tadi tu? RPH. Saya ikut yang daripada guideline daripada OUM jugalah untuk RPA dia. Rancangan pengajaran.
kita ada template kan, template yang lesson plan ikut je lah. Jadi sebab sebelum ni saya dah mula, jadi baru hari ni, jadi saya ingat follow up daripada taska sahaja. Jadi maknanya kita kena ubah suai ikut daripada OUM Ya, jugalah. semua kena standard untuk Okey. untuk gunakan template yang dibagi, ya, semua kena. Dan kalau sekolah, kalau taska atau tadika dia minta you buat untuk sekolah kan, untuk you punya taska dalam lain format, jadi you kena buat 2 kali ya. Untuk sekolah, lepas tu untuk yang portfolio tu. Okey, maknanya kita tak accept lain format. Okey, masa supervisor datang tu kita akan tunjuk yang daripada format OUM jugalah ya? Ya, betul. Okey, madam. Okey doktor, thank you doktor. Okey, dah? Kita, okey. Dah kan? Jangan. Recording saya nanti, Ilah nanti bagi saya masukkan, recording ni nanti send email ke? Email. Nanti saya bagi doktor. Okey. Okey. Doktor, Okey, jadi jurnal harian tu macam mana doktor? Sorry, saya kurang. Jurnal harian kan catatkan apa yang dibuat, apa yang anda lakukan dalam taska atau di tadika setiap hari. Daripada awal sampai tutup tadika lah. Ya betul. Okey? Okey? Jadi Doktor. dah lah kot. Okey, Saya nak tanya, boleh ke kalau campur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu ke Tak atau boleh, satu bahasa satu sahaja. je? Allah, Daddy dah marah dah. Okay. Thank you. Kalau bagus Minta maaf lah doktor, saya ganggu. Okey, jadi Puan Nuruzala nak tambah lagi apa-apa ke sebelum kita tutup? So, Tak ada, ya? itu jelas. Pertama, borang A untuk pendaftaran. Kalau kata tak sempat hantar 21 Mei, so next semester lah. Kita akan offer next semester. Dan untuk penghantaran portfolio adalah 5 Ogos bagi yang selesai praktikal dan lengkap portfolio. Kalau pada 5 Ogos tu tak lengkap, praktikal pun tak selesai lagi, hantar pada next semester 5 Disember. Okey Puan, saya nak tanya, kalau yang macam hantar lepas 5 semester 5 Ogos tu, yuran untuk next semester pun kena bayar juga ke? Dia kalau semester Mei ni adalah semester pertama, kalau extend ke semester September tak ada charge. Oh, contohnya kalau macam saya kita akan charge untuk semester Mei ni lah untuk 6 kredit. So untuk September tak ada charge. Oh, okey. So maksudnya kalau macam saya sebab prasekolah habis 21 hari bulan 8. So saya tak akan dikena charge untuk yang September Ya, betul. Tak ada charge. Okay, faham? Okey, itu je. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okay, saya last. Sumpah last. Janji last. Ada apa? Bye madam, thank you. Okay, last. One last thing. The slide that we shared just now, kita akan dapat ke dalam email? Apa dia? The slide yang ada list, lesson plan, everything, kita akan dapat melalui email ke? Yes, I will send through email. Okay, thank you so much. Thank you. Soalan lagi? Apa ni? Okay, doktor. Saya praktikum 1. Kalau saya pergi dekat tadika tu for 4 hours only, kalau yang jurnal harian tu, maksudnya daripada contohnya saya datang pukul 8 sampai pukul 12 tu, maknanya jurnal harian tu daripada pukul 8 sampai pukul 12 ke daripada awal start tadika yang pukul 8 atau pukul 7 sampai pukul 5 yang taska sorry. Tak, you 4 jam je, you catat 4 jam je lah. Oh, so jurnal harian tu apa yang kena tulis aktiviti diorang daripada dalam 4 jam tu je lah? Yelah, kalau pagi you tak masuk macam mana nak tulis aktiviti yang telah dibuat? Tak ada kan? Oh, okay. Okay, I understand. Thank you, doktor. Lagi siapa tadi yang nak tanya tu? Tak ada Okay Okay, dah. Thank you very much to all of you. Okay, bye. Ada apa-apa soalan? Thank you, madam. Bye doktor. Boleh Terima tanya, kasih. boleh discuss dalam WhatsApp group ya. Nanti dapatkan link dalam WhatsApp, dalam My Inspire. Baik. Terima kasih Okay, doktor. thank you.